Siming tapos jorti soya kari cengbai logiri tamo bagai puliano joy bograni jenahar mu cin greater Tipra amo maya sak seng to soba klain tong haipano seng tini block deputation renan bagai mante arti block semua sok pakya tam ning seng je bonci tong mani je cini mante sok tai rok orni BC chairman tai vice chairman je babe lutuk putuk tong mani nijini sak sate ke samkhai tong mani seng amono sojonglia bosor kaisia kainia kubungma baluk mani yagolobo bor sungno jebabe sungno satok pi jokai tongmani jebabe sungno tentai tongmani femlok tongmani amoni birodde sung amoni sigang 2 mas sung kaisa deputation rakha ar deputation romani yagolobo borok chin kogno naya ga apro borok sungna assurance romani pia taklai tinin dinong ka sung soisuglia tini sung soisugian bagai tini sung soisuglia bagai tinte bisi block deputation markha o block deputation tini chini logi rekha bironi kubungma central committee ni adongjok sok tai phai sokpaiga chini mande RD block ni sorry mande block committee ni president boromona subudda borma BSC chairman BC chairman or tongo ngai chung borbai dol khaina thangya jagao chung BD sahibe kok sawoi BD sahib ni assurance jungnaka bosaka fainai BC election ingya sak jorte eba BC election yagulo chini BSC chairman block ni chairman chongya sak jortei o kagos implement tongnai tangkia oro sajak tongo tabuni je samung khalajak noi jekono developmental samung khlainani bagai je nangmani decision hoite jespano implement khainani bagai tabuk BC chairman vice chairman tarpor chini oroni go chini MLA jok chini chairman eba chini MDC sar jagodish borokno hai tiyei joton asuguino decision nahas jangnai amono botini oro sui chino rekha amrogoi bono papila hambai tai chini Tipra Motha ni jota adong juk song tini oro je phainai jot bongnobo papila hambai choban chibai asung situ hambai return paper return hamani bo bisinti non busuk garti khakosum tang ke busuk garti non kamung no wanso fuilana hambaya poro media takhok jongno tai phaiman jongnai chini BC chairman vice chairman rongnobo hambai ma ya phiro nongni biskango tai bubagranobo khulumung maya poro जों 2 मास आगे कैसे ब्लॉक डेपुटेशन रखा और डेपुटेशन चीनी BC इलेक्शन ताई डेवलपमेंट निभागे ताई और जगह ने चेयरमैन वाइस चेयरमैन नॉर्ना निभागे जों 3टा पॉइंट ये कैसे डेपुटेशन रखना माने किंतु अबुनी पोरे कुनो 2 मास जाबत सामुं खाइजे गियांखा ताई चीनी ग्राम अंचलों बो डेवलपमेंट नि सामुं चलिया नुखा अबुनी बागे जों तिनी बाध्यता ताई से डेपुटेशन रनानी मासाइतक फिका ताई रिबो रखा जों तिनी जे BD साहेब सिंह कॉग रखा चीनी पंचायत नि चेयरमैन मेंबर ताई चीनी इलेक्टेड MLA बरम गनां जग ताबुक बर्तमान नि MLA जग स्वप्ना देब्रमा बरम गनां जग सारा ताई चीनी पंचायत चेयरमैन वाइस चेयरमैन सारा बरक कुनो सामुं तांजा खने सिंह कैसे कॉग रखा कॉग रमानी कारण हकै जे बंगनी चेयरमैन वाइस चेयरमैन न नरनानि बागै बिनि थानि क्षमता करी ताई क्षमता बनि यागो तदं करी आबो तो जोंगासक साचक माया हाइपानो चिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन सारा चिनि MLA सारा बसामुं तांगिया ने कॉग रखा कॉग रमानी जगह बचंगना कैसा अपति हिकेन सि रखा जेटा जोंनो कॉग रमानी आबो बयना जों बसकांनि दिननि सिमि सामुं खलायजाखिने हे कॉग रखा कॉग रमानी मते जुदि सामुं इंया हंकै जों बसकांनि दिनो Tipra Motha निंगै सम्पूर्ण भावे जाबाद जीवननि बागै जतदिन संशोधन इंया साकजरा ताला खलक जागिया जात ताला रनानि बागै थां दङ जुदि अब सामुं कार्यकरि इंया हंकै हामबाय।